A večeras u Povećalu govorimo o jednoj temi koja se zove medijski pluralizam. U današnje vrijeme demokracije ne bi trebalo biti nikakvih dogmi, ni religijskih, ni komunističkih, niti bilo kojih drugih ideologija, barem ne bi to tako trebalo biti u javnom diskursu ili medijima. Ali čini se da baš i nije tako. Naime, postoje teme koje se u glavnoj struji medija uzimaju zdravo za gotovo. O njima nema polemike i sasvim se jednostrano preuzimaju izjave i vijesti koje im idu u prilog. Tako u rijetko koje mediju možete čitati argumente onih koji nisu za NATO ili recimo kapitalizam, ovaj neoliberalni u kojem jesmo, ili onih koji ističu na one nepovoljne pa i pogubne, rekao bih, utjecaj globalizacije, prije svega na kulturu, jezik, društvo općenito. Stoga večeras razgovaramo o tome gdje je taj medijski pluralizam, gdje je on kao takav nestao, je li ga ikad bilo i može li se zapravo biti 100% objektivan. To je pitanje koje se postavim svake srijede prije emisije, a i svaki put kada piše neki članak. Vi svojim pitanjima i komentarima nam možete pomoći da dokućemo odgovor. To naravno u drugom dijelu emisije. A sada ću samo reći još za Civil Dretu, projekt promocije civilnog društva koji se odvija u suradnji portala Halter, Centra za mirovne studije i emisije Povećalo, da na h-alter.org, dakle Halter su online novine Hrvatske alternative, možete čitati ove članke. Pod slamnatim krovovima Sanja Milovac za Halter opisuje svoje višemjesečno iskustvo volontiranja u Africi. Zatim pravo na visoko obrazovanje u Hrvatskoj, koje su sve prepreke prisutne na putu jednakoj dostupnosti visokog obrazovanja svim društvenim skupinama. Isto tako imamo članak Predaleko od Banskih dvora, strava malog ličkog grada Dvor na Uni u kojem su ostali samo starci, a dobar dio stanovništva je još uvijek bez električne energije. Eto, s nama su večeras u studiju profesor dr. Ivo Josipović, profesor na Pravnom fakultetu, ali i saborski zastupnik SDP-a. Gospodin Srećko Pulig, novinar, i gospodin Mladen Jakopović, sociolog, politolog, pardon. Dobro večer. Evo, Srećko, vi ste novinar. Tema je novinarstvo. Pa da, govorimo baš o mediji, medijski pluralizam. Možemo li nekakve definicije na početku odmah dati ono? Pa ne bi ja odmah na početku o pluralizmu, nego možda kad ste vi govorili da li ste 100% objektivni i tako da, ja bi nekakvom tipovima možda novinarstva i tipovima medija. Pa bih rekao, recimo, pa čak i osobno, obzirom da imam staža već, hvala Bogu, 20 godina, u svim vrstama, tako reći, medija, uglavnom pisanih, i tjednih i tako dalje. Neke osnovno, sjetit ću se Argzina, recimo, kao civilno društvo je ovdje tema, pa i njegove uloge. Tamo se već profiliralo da recimo jedan medij kao Argzin u civilnom društvu može biti simbioza više tipova ljudi ili pristupa. Bilo je novinara, ajde nazvat ćemo 3 vrste novinara, ću sad se to improvizirano nazvati. Jedni su novinari, jedni su teoretičari novinari i treći su aktivisti novinari. Pa i ovo, kako ja shvaćam vašu emisiju, to bi bio neki novinarski aktivizam. Recimo. Bliže nego onome što se smatra mainstreamu profesionalno, što ima neki i dvoznačan, ne samo pozitivan. Dakle, novinarstvo ne mora biti samo idealno za objektivnim, da ne budem predugačak. Može biti vrlo zainteresirano, može biti vrlo, što su vam to sigurno svi govorili iz civilnog društva, u pozitivnom smislu. Dakle, druga je stvar, pa ću tu ja malo stati da ne bude samo to, kako može biti suživot tih raznih pristupa. Da. I gdje to može, gdje ne može, koji je medij kakav i tako dalje, koji je velik, koji je mali, koji je alternativan i tako dalje. Profesore, evo vi ste, dakle, kazneno pravo vam je struka. Često smo u ovoj emisiji isto govorili o toj granici između slobode govora, odnosno pravo na drukčije mišljenje, pravo da se ono kao tako može izraziti i da zapravo svako mišljenje ima pravo da bude objavljeno, plasirano. S druge strane imamo govor mržnje, znači nekada to prelazi. Evo sad smo imali sprovod Dinka Šakića gdje svećenik na samom sprovodu govori kako mu je drago što je vidio pokojnika u ustaškoj uniformi, odori, i da bi se svaki Hrvat trebao ponositi njegovim imenom. Ja uopće ne ulazim u to s ideološke neke. Zapravo me uopće to ne zanima. Mislim da je to prije 50 godina i trebalo ostati, ali činjenica je da je on pravomoćno, dakle, osuđen za, čini mi se, to što je 4 osobe izravno hicima iz pištolja ubio, naredio 22 vješanja i zapravo nije spriječavao svoje podređene u vršenju tih drugih zločina. Dobro,
on je po konkordatu i zaštićen kao svećenik. Međutim, evo kako komentirate baš konkretno taj primjer? Pa ako povežemo to sa ovom temom o pluralizmu u medijima, u svakom slučaju postoje granice. Postoje granice i one su naravno vrednosno i politički određeni u okvirima neke društvene zajednice. Onome što zovemo zapadnoevropska civilizacija, mi tu pripadamo. Postoje limiti, apsolutno postoji prepoznatljivi su to izazivanje rasne, vjerske mržnje, pozivanje na rat i na agresiju i dakle izazivanje na neki način onih sukoba koji bi fundamentalno potresli društvo i narušili njegove temeljne vrednote. I to je limit i to možemo prepoznati uglavnom u svim zemljama, ne samo kroz kazneno zakonodavstvo, nego i kroz javnu osudu, kroz na kraju krajeva odnos ostatka javnosti prema onome koji je zašao u to područje. Kad govorite o konkretnom slučaju, naravno da je to u prvom redu, ja ovo vidim kao problem crkve za koju mislim da bi se trebala ograditi od bilo kakvog koketiranja s ustaštvom, uostalom kao i svaka druga institucija. Ona je to neki put činila, u ovom slučaju nije činila i ustaštvo upravo je ta granica, barem ja to tako doživljavam, koja jest granica između evropske uljudbe, što bi neki rekli, jeli, i onoga što je moralno, etički, pa i politički, recimo, to tako nedozvoljeno. Zbog povijesti, zbog svega onoga što se dogodilo u Drugom svjetskom ratu. Sad, naravno, moram se staviti ipak u poziciju objektivnog, odnosno mainstream medija, pa reći, druga strana bi onda rekla na to da je Europski parlament je donio one rezolucije o komunizmu isto, označio ga jednoznačno dakle kao totalitarni režim. To se misli na onaj komunizam 20. stoljeća, staljinizam i ne znam i tako dalje. Sad recimo, dobro, Tito je se maknuo od svega toga, osnovao ovaj pokret nesvrstanih, pa onda čak nekako de jure ga se ne može po to podvući, ali evo kako recimo onda kako biste onda recimo odgovorili na protuargument taj, da onda po toj logici znači su onda i skupovi recimo, ne znam, u Kumrovcu možda isto? Mislim da to nije pandan. Pandan bi bio recimo neki skup koji bi slavio onaj ekstremni oblik lijeve vlasti, dakle nekakav staljinizam, zatiranje ljudskih prava, gulage i to su pandani. Dok ovo ne bih rekao, posebno ono što se veže za narodno-oslobodilačku borbu, nikako tome ne može biti pandan niti kontrapunkt, jer je to upravo ono što jest Hrvatsku svrstalo među civilizirane zemlje Evropskog zapada. Evo, Mladen nam je urednik Novog Plamena, dakle to je ovaj časopis, možeš nam zapravo reći mjesečnik, je li tako? Sad je dvomjesečnik. Dvomjesečnik. Zbog financijskih razloga smo morali, naime, alternativne nekakve novine teško mogu nekako parirati tržišnim novinama. Jednostavno je došlo do takve koncentracije medijskog vlasništva u rukama nekolicine najmoćnijih u globalnim razmjerima. Evo recimo, mislim da je to interesantno, 8 najjačih medijskih kompanija u SAD-u kontrolira preko 50% medijskog tržišta u SAD-u. I teško da nekako alternativno mnijenje može dobiti dovoljno sredstava za nekakav masovni časopis. Mi jesmo na kioscima, ali ovako teško ide. A evo, mislim da je interesantno baš u smislu te medijske koncentracije vlasništva malo se osvrnuti na rezultate te koncentracije. Dakle, to je potiranje alternativnog mišljenja, to je potiranje nezavisnog mišljenja, čak potiranje analitičkog mišljenja, tako da se podilazi najnižim nekakvim ukusima, dolazi do komercijalizacije medija, dolazi do jedne, ja mislim, zapravo industrije svijesti u kojoj mediji samo proizvode pristanak za ono što vladajući od njih žele. Tako da evo dobar, ja mislim, primjer je to da je Rupert Murdoch, on ima jako puno televizija u svojem vlasništvu, jako puno novina i svih 175 njegovih novina globalno je navijalo za rat u Iraku prije početka rata. To je vrlo indikativno, dakle kakva nezavisnost medija kad vlasnik odlučuje šta će novine govoriti. Isto tako tu je jedna velika snažna moć oglašivača koji zapravo uvjetuju svoje oglašavanje nekakvim političkim sadržajnim preinakama u časopisima, zato je na kraju krajeva Feral propao. A posljedice su zaista strašne, ja mislim, u sferi nekakvog slobodnog mišljenja.